gupfumuka ku ntumbi zihaye zisha ku biryo twari dufite byaze bigurumira ko niko twari tumeze ariko ibyo bimaze kuba turakomera abashitse ku icumu saba gusa muhamubona aha turi benshi hapfuye abo bantu 166 abandi babaho barashima Imana turi kumwe n'abana bapfushije ba nyina bataki bafite batari ku mirwano bahe barwana batari mu politiki yari yo yose ariko twarabyihangane kandi turabikomerera turabyishimira nta kundi twari tukigise uwo munsi baje kutwica abana bagazapfiga utubumbu baba umupira wabaga ngo ahantu nyine haserukira ngo hepfo babona abantu binjiye ariko ntibamenya bariho baraza bahetse amapenda bahetse ingoma bafite ibintu byose bikoresha ntibamenyaga icyo baje gukora baza bahitira mu nkambi y'abarundi bahe baririmba bazi icyo baza gukora bahe bishimira intsinzi yuko kera babonye ko turi abantu bo kwicwa kuko barekaga kutwica kuko nta ntwaro twari dufite nta kintu twari twitwajije kandi nta bwenge twari dufite bwo kuvuga ngo turarara ku buzamu nta buzamu bwari buhari kuko twari dufite abazamu ari abasirikare ari abapolisi bari baturinze araza bahitiraho twabimenye ariko turashima Imana yuko hapfuye abo babwira umubare wapfuye hapfuyemwe abapasiteri hapfuyemwe abamama hapfuyemwe abakobwa b'inkumi bamwe bari bakowe hapfuye abacuranzi bacu barimwo bashone na gasore bahe baducurandira hapfuyemwo abakina mama bari badushorereye itorero neza ndibuka yuko mu gitondo dusezerana cyo gitondo nyine bwira bapfa Perusi umudamu wa Gasose yaratwigishije arigisha pe rutekereza apfa ayataramisha abantu nijoro mwumva abantu bari mu gitaramo bahe basenga abo ngo nibo bahe baraswa ariko byose tubikesha Imana kuko ari babikunze nubwo ibyinshi tutari mu kubasha kubivuga ariko Imana irahari nanone rwa rupfu rwadukurikiranye turacarufite uwo munsi wo Mugatumba hapfuye abadamu batwiste bafite inda bahe baje kubyara bari ku munsi igitangaza cyabaye twari tuzi nimba n'abadokiteri baje muri iryo joro bamwe bakaca basaturwa mu nda n'izo mbugitanye mugasanga basatuye umugore ugiye wenda kwibaruka umwana bakamusatura nanone ibitangaza bikigihari n'ubu tugihaye twamagana nubwo tutobwiraga isi ngo tuyibwire yumve ariko kuturabwira Kongo itwumve nanone ubu turacafite birya bintu biracari hadi haruguru wacu mwabonye ejo bundi yuko nanone bishe abamama bahe basenga Imana bica n'umudamu ufite inda wenda kwibaruka umwana nanone nikagasuzuguro karacahari tuzaguma twiyame tuzaguma tuvuge nubwo nta uhaye utwumva ngo gira tubwire nimba Kongo idafite amatwi yo kumva ngo gira yumve tuzaguma dutake kandi tuzoguma turire ariko ntiduhaturira ngo badafite ibyiringiro dufite ibyiringiro yuko batashe mu ijuru dufite ibyiringiro yuko tuzobasangayo nubwo bapfuye mu karengane kameze kuriya ariko nanone ijuru rirahari ijuru ryaratabaye ijuru ryarabakiriye natwe turacakomeye nizi impfubyi zasigaye Imana izazibeshaho kandi bazabaho shimira n'abajya badamu barimo gudufashiriza abapfakazi sitworeka kubabwira ngo turabashimiye barimo abanyamasomo nanone bakimenya impfubyi ziri hari haruguru abapfakazi bari hari haruguru bagaye bakurikirana uwo murimo Imana ibaduhera umugisha nanone n'abapasiteri bakitwigisha
muzakomeza mugwe mutwigishe kandi mugwe mutwihanganishe mwihanganisha aba bana harimo abagowe cyane mu mitwe ariko tubasabiye umugisha w'Imana kugira ngo bazabeho nubwo twarenganye nubwo bavuze ngo si Genocide yahabaye niyo yonyine niyo yahabaye kuko baje arabo kwica ngo barimbure bari baje umuntu winjiye mu nkambi ngo ateme inkambi kandi ayitwike ateme n'abagore ateme n'abagabo jewe nakoze igihe cy'amabuto cyane iminsi myinshi ariko nari ntarabona umugore araswa nari ntarabona urusasu ruja ku umugore yaragira agaciro ariko cyo bundi agaciro kacu karashira ubu abagore bararaswa abana bararaswa inkumi ziraraswa abasore nyine bo twonavuga nyine ngo niyenda boraswa nyine nabo bayabirwanaho ariko se nk'umumama nk'umukobwa nk'umwana w'uruhinja kwarapfirike niho duha tuvuga ngo Imana iza kudufasha kandi Imana iturengere iki kintu abakozi b'Imana bacu bagomba bisabire Imana izadukureho kuriya gisuzuguriro Imana izaduheze natwe kuba nk'abandi Imana izaduheze kurama nk'abandi Imana izaduheze kuzubyara abana wewe nyine ukabacutsa ukabarera ukabigisha igihe cyonyine urupfu ruje ari urupfu ariko rutari urupfu rw'abantu twamaganye urupfu rwa Gatumba abaye batwumva amahanga ko turayabwira ngo ntibikongere kudukurikirana mu makambi aho twagiye Imana ije kudufasha kandi Imana ibaheze umugisha urakoze mwiriwe neza ubundi njye ntabwo ndi buvuge menshi kuko igihe byabaye nari umwana w'imyaka 7 twari duturutse Uvira tuje gushaka ubuhunzi ari mu Burundi ariko muri ubwo buhunzi yego twarabonye ariko nimwe haturutsemo n'ubwicanyi muri uwo mugoroba ku itariki 13 z'ukwezi kwa 8 mu 2004 namwe nyine nk'uko mubizi abana b'imyaka 7 twari hanze dukina nyine umupira kuko hari nimugoroba nibuka nyine n'ababyeyi naho ko ariko bitegura igiterane bari hanze bari mu repetition urumva nyine ari umugoroba abantu bose bari bishimye ariko nta muntu wari uzi icyo cyari cyateguwe nyine muri uwo mugoroba kuko twe ubundi turapanga ariko Imana niyo zose nuko twarangije gukina tuja koga twogaga turangize turagenda turarya dusiga abavyeyi hanze baye bakora repetition zabo tuja kuryama hako nyine muri uko kuryama nari naraye shitingi yaba muzehe sokuru na kaka nyine numva urusaku rwabaye rwinshi ngo mzuke ndabaze byagenze gute gusa sokuru niho arambwira ngo twatewe mu buzima bwanjye nibwo bwa mbere nari numvishije amasasu kuko Uvira hariya twumvaga amasasu iri ya ruguru nitumenyaga ikuntu biza bimera nuko ngo ambwira ngo twatewe insenyera nko wikanze ariko arambwira uti humura ntacyo uri bube uti ahubwo jya kureba ababyeyi bawe hari amwishitingi yindi ahantu bari baryamye urebe nimba bameze neza ndasohoka nja kureba nimba bameze neza nsanga nabo bitegura nyine guhunga ariko muri uko kugaruka
nsubira hariya kwa muzehe haza nyine umuntu wari wambaye ibintu by'umweru, yari akenyeye igitenge, yari afite imbunda, ahagarara imbere y'umuryango nk'hariya. Ahagarara imbere hariya ku muryango aravuga uti musohoke twaje kubatabara. Urumva nyine nanjye nari muri ako kavuyo. Ababyeyi bavuga ko ari shangazi wanjye barashe ukuboko, ariko ntabwo ari we. N'ubundi shangazi wanjye barashe mu mutwe ahita apfira aho ngaho, nanjye barandasa. Bamare kundasa ndirukanka nsubira ku babyeyi ndababwira uti bandashe. Baramwise bakurashe hehe? Ndababwira uti bandashe hano mu bitugu kandi ko ndavirirana cyane. Umubyeyi nawe nyine nta kintu ari gukora, arambwira uti wewe sohoka ugende urebe pamudogo wawe yitwa Irakoze kuba muzi, uti mugende muhunge ntituzabonana. Arambwira uti nitubonana Imana izaba yabishatse nyine. Nuko turasohoka dusa nk'abirukanka nyine, nsubira mu cyumba cy'abasokuru. N'uwo nguwo papa mudogo wanje amfata ukuboko arambwira uti ikiba cyose ntundekure. Inyuma ya shitingi nk'ahari inyuma hari umugabo wari waciye nyine inzira, ariko kuhanyura naho byari bigoranye. Kuhanyura naho wari kubona umuntu ahanyuze ukabona aguye hasi, wari kubona gusa amasasu ahanyuraho, abantu bayo barira, amashitingi ahasha. Umwe akahita avuga ngo barandashe, ubundi ngo barantemye, kumva abana bayo barira. Tuje kunyura aho ngaho gusa nibuka ko papa wanjye yari inyuma yanjye, n'uwo papa mudogo wamfashe ukuboko, ariko bari bandashe nyine nari nataye ubwenge. Turirukanka, umugizi wa nabi arambona, atubona nyine twese adutera grenade iramfata, tugwa nyine ahatandukanye, umuze asigara inyuma. Gusa ariko nyine papa mudogo arambwira uti wewe twirukanke twambuke tunyura mu gishanga. Nyine twambutse umuhanda twinjira mu gishanga, kuko aho ngaho niho n'abantu benshi bagiye bapfira. Nuko turirukanka dushika tubona tugeze kwa pasiteri Semariza, niho za kajorite zari ziri. Gusa ikintu nasabye amazi, mbona ko amazi bayamena hasi kuko nari mfite icyaka. Nuko muri iryo joro nyine hari harimo gahunda nyinshi nyine, namwe nk'uko mwabasha kubitekereza. Nuko nyine ngomara gusaba amazi, barambwira uti ntabwo twaguha amazi, tuguha amazi nuko nyine byaba birangiye ntawe wabubwiye. Kubivuga nyine biragoye, ariko nta kundi, twazize akarengane n'abahari barabivuze. Gusa nyine tuzahora tubivuga ko ndi umunyamurenge kandi ntacyo nazize. Gusa nyine icyo nabasaba mwese ni ukumenya icyo uri cyo,
ukagiharanira ukageza imbaraga kandi ukageza n'agaciro. Murakoze. Arakoze Freddy. Iyi niyo mfura yanje. Ndavuga amagambo make uyu munsi, ariko simbuza yo kuvuga. Historia yuko twahunze mubyeyi yabivuze. Ngiye kuvuga ijoro rya 13 byonyine gusa niryo mvuga. Ijoro rya 13 saa 4 wenda n'iminota yari imaze kuba nyinshi sinzi uko yari ingana. Ndavuga hagati ya saa 4 na saa 7. Ayo masaha iyo ngiye kuvuga mu buhamya gato. Saa 4 twari twicaye tutazi uko bimeze. Dutaramye, abambere baryamye, abandi bari bakicicaye. Ikiza kimbabaza cyane kandi giteye ikibazo, giteye n'impungenge, kigaragaza umugambi wabaye, nuko Gatumba yari izengurutswe n'amaka abiri, ika ya infanteri n'iya polisi. Ariko iryo joro nta butabazi na bumwe twabonye. Izo kazari zihari zitari kure. Duterwa saa 4 nicaranye n'inshuti zanje zibiri zahise zisiga ubuzima uwo munsi. Simbavuga mu mazina uyu munsi, ndirinda kuvuga amazina kuko nivuga amazina birantera kutavuga neza, ariko ndirinda kuvuga amazina. Amasasa avuze umuntu wese yaza yinjira muri shitingi yiwe, kuko nije wabanzaga muri shitingi. Munsi hakabaho undi mugabo nawe washaje, nawe witabye Imana kuri uwo munsi. We yapfanye n'umudamu we n'umwana. Ngo akubite gutya ndinjira muri shitingi, kuko nije wabanzaga gakurikira mugenzi wanje. Bararasa kikintu gira ngo iminota nka 15. Imbunda zirahagarara, bategereje ngo barabona abandi babasubiza. Bumva nta babashubije. Baraza bakagera kuri shitingi. Ngaho utekereze shitingi ni imbunda, ntabwo ari igikuta, ni shitingi. Bararasa mashitingi ya mbere niho bari batukiyeho, ahari ikibuga nkuko umubyeyi yavuze. Izo shitingi gutangira, shitingi ya mbere yatangirwa n'umupastor, igaheka n'undi mupastor, kandi abo bombi baragiye. Uwacu twari turi kumwe arambwira ngo ntashobora kubona umwana witwa ngo ni Fidele. Ati sinshobora, tijewe sinshobora kubona Fidele wanje apfa. Yiruka agiye kureba
muri shitingi hari harimo mama wiwe n'uwo mwana we n'akandi gakobwa kiwe. Baramurasa ngo bamurase, afata kakana k'agakobwa aragahungana. Mukuja gutwika shitingi muzakabona kuri Facebook cyane. Bari bamurasha amaguru, ise yapfuye, umwana w'umukobwa aricara, karakana gatoya kari kangana n'abandi imyaka 7 kuko yavuze. Shitingi irasha, kigirayo, gahita gasha uruhande rwose. Abandi bavuye mu bitaro, Kamariza yagize hafi amezi 6 ataratera. Ngo bamare kuturasa, ninjiye muri shitingi yacu, umudamu nawe yiruka asangaho ba papa bari kuko niko batangiraga nabo bagaheka. Amasasa aba menshi pe sinababwira, avanze n'indirimbo, avanze n'imiborogo, avanze na mapendo, avanzemo n'ingoma. No ni ikintu cyari cyarateguwe. Ukumva umuntu arakubwiye ngo pasiteri mbabarira ndapfuye, undi akakubwira ngo jewe n'umuryango wanje baranyishe, kandi ukabimenya ko ukamenya ibyo n'ijwi rya runaka ararangiye. Bishop uyu yari yaraye wanje, nja kumucumbikira ku muturanyi wanje nawe witabye. Umudamu we yari afite umwana ku bitaro. Mu isegonda mike babaramurashe. Nuko twihuta kubera ko dufite umwanya. Amasasa aba menshi cyane, kuva saa 4 kugeza saa 6 tabutabaza. Amasasu ngo amare gushira, niryo jambo numvise na nubwo nari ndize. Numva abantu baravuze ngo ni muturire, naho ngo ni mu Kirundi nukuvuga ngo ni mutwike. Ni ibintu byari byaraplaninzwe, bazana essence batwika amashitingi. Abapfuye barashwe, shitingi gasha, ugasigara n'umuyonga. Kuko umwana yaramaze kubivuga, haza umuntu ahagara ku muryango w'ihema ryacu, aravuga ngo yemwe bari hano ni musohoke mwatwaje kubatabara. Uko mvuze urwo rurimi nirwo yakoresheje. Nubu ishusho yiwe sinzamwibagirwa habe niyo bizogenda gute. Araza nono kurya abinyuma bagudutse, azamura imbunda. Aitarasa maremo umunezero mu mutwe. Hamwe n'uyu musore, kandi uwo yarakowe ahitagwaho. Inyuma yacu akaba ari ikiraro cinga cyari kirimo imbunda barundi bari bafite. Noneho ngo arase nabo bararasa. Haza umuntu ufite imbunda bene ya musada, ayishinga ku mutwe w'igitanda aho narindi, ariko hanze ya shitingi nkuko yishinga hano. Arasa cya kiraro hapfamwe inka 7. Umwana wanje arikanga, yari afite amezi 4 ari hano. Kuva uwo munsi tiyongeye konga, kuva uwo munsi yikanga tiyongeye konga. Ndasohoka ndiruka, umuntu yaza hungu kwiwe kuko amasasu yari yabaye menshi.
ndasohoka niruka, abari barashwe bari benshi simbavuga, uwo niwo navuze gusa. Ndiruka ngo niruke, barandasangwa mu kinogo, ndabyuka, nibwo nirutse mpora n'uriya musore umaze kuvuga hamwe na se wabo. Arambwira ngo papa nti ngo mfite inyota. Ndamubwira nti nta mazi twoguha kuko tuguhaye amazi wopfa. Nuko namubwiye ati none ko mfite inyota biragenda gute? Ndamubwira nti hangane buce turazamuka duhura n'abandi. Ugahura n'umuntu akakubwira ngo muri shitingi yacu runaka yapfuye, runaka yapfuye, runaka yapfuye. Soza kugira ngo dusome amaliste mwumva bapfuye. Reka nshimire itorero ryari rizi ryaduhaye hano hantu. Imana bampera umugisha. Reka nshimire abantu twabanye mu gutegura kino cunamo, barimo ba chairman na komisiyo twari twatoranywe. Imana bampera umugisha. Reka nshimire abacika cumu mukomere. Shimire Fondation Gatumba ku isi irangajwe imbere na Espenya Sezerano, udahwema kutuvugira kuko Dr. yavuze nubwo ubutabera butemera ariko genocide twarayikorewe. Ndagiza ndamushimiye mwebwe mwese, nubwo turi muri kino cyorezo ariko mwaje nababonye ndishima cyane. Nubwo mfite umubabaro wo kubura inshuti n'abavandimwe, wo kubura abashumba banje, wo kubura abaririmbyi twaririmbanye, wo kubura ba president w'amakorari, wo kubura abakina mama, wo kubura inshuti n'abavandimwe n'abana, ariko mwaduteye ngo mu bitugu. Ndabashimiye rwose. Imana idakiranirwa ibampera umugisha. Reka twumve amaliste. Murakoze cyane. Mu by'ukuri uyu munsi ntabwo woroshe. Mu gusoma amazina no kwibuka abacu badusize, twabashinguye mu mitima yacu. Turibuka famille Minyati, Faustin Minyati, Kadafi Minyati, Merewe neza Minyati, Nyanome Minyati. Turabibuka famille Rutekereza, yari pasiteri wanjye. Turakwibuka Jacques Rutekereza, Mushambaro Rutekereza, Igira neza Rutekereza, Nyamasoso Rutekereza, Ndatabaye Rutekereza, Nyazahabu Rutekereza, Nyamuryango Rutekereza. Turibuka famille Gasosi, Eraste Gasosi, Perusi Gasosi, Nyahumure Gasosi, Bahoza Gasosi, Bahoza Gasosi, Debora Gasosi. Turibuka famille Nyamusore, Nyamusore Karaha, Debora Nyamusore, Tarutwa Nyamusore, Kayonga Nyamusore, Ngezayo Nyamusore, Bebe Nyamusore. Turibuka famille Rukamirwa, Oze Rukamirwa, Marisiana Rukamirwa, Bisetsa Rukamirwa. Turibuka famille Aizuru, fille Aizuru, Felix Aizuru. Turibuka famille Gatoni, Mugotwa Gatoni, Nyabyiza Gatoni,
Deborah Gatoni, Aime Gatoni. Turibuka famiye Muhimuzi, Elias Muhimuzi, Munoni Muhimuzi, Mereweneza Muhimuzi. Turibuka famiye Shemu, Marciana Shemu, Esperance Shemu, Jeremy Shemu. Turibuka famiye Shoni, Masigabona Shoni, Nyakiza Shoni, Musa Shoni, Amani Shoni. Turibuka famiye Kasa, Nyahoza Kasa, Ziraje Kasa, Jeannette Kasa. Turibuka famiye Yvonne Kasa, Bebe Kasa. Turibuka famiye Bitati, Thomas Bitati, Eric Bitati, Dudu Bitati. Turibuka famiye Zaroti, Nyahoza Zaroti, Zebede Zaroti. Turibuka famiye Kanyabitabo, Odia Kanyabitabo, Neza Kanyabitabo. Turibuka famiye Musafiri Hoga, Chantal Musafiri Hoga, Nyamugisha Hoga, Patience Musafiri. Turibuka famiye Gapingi, Nyahoza Gapingi, Claude Gapingi, Giselle Gapingi. Turibuka famiye Musafiri, Lydia Musafiri, Blaise Musafiri. Turibuka famiye Mandevu, Leya Mandevu, Muhorana Mandevu. Turibuka famiye Butoto, Cheche Butoto, Fisto Butoto, Mupenzi Butoto. Turibuka famiye Mahinga, Munezero Muhire, Nyabyinshi Muhire. Turibuka famiye Mukwiye, Uziya Gashindi Mukwiye, Tando Mukwiye, Rose Mukwiye, Daniel Mukwiye. Turibuka Gaturuturu, famiye Gaturuturu, Zera Gaturuturu, Tantine Gaturuturu. Turibuka famiye Mugabe Yohana, Nyamahinga Mugabe, Abirori Mugabe, Fiye Mugabe. Turibuka famiye Rukungugu, Claude Rukungugu, Claude Nzabakiza Rukungugu, Nyagazura Rukungugu, Muhuza Felix Rukungugu. Turibuka famiye Sebahire, Murekatete Sebahire, Patrick Sebahire, Kadanda Sebahire. Turibuka Muyegeza, Yarukundo Muyegeza, Rusengo Muyegeza, Umusore Muyegeza. Turibuka famiye Maniragaba, Ukuru Maniragaba, Ndayisenga Maniragaba, Haje Maniragaba. Famiye Ntwari. Turibuka Bonne Ntwari, Jeanne Ntwari. Famiye Gishoma, Askofu Gishoma, Kunda Bishoma. Famiye Biguge, Romanzi Fabien, Biguge Fabien, Nonsa Fabien, Dide Fabien. Famiye Runezerwa, Mukarubwiza Runezerwa, Bose Runezerwa, Bijo Runezerwa.
mbere yuko nje nsoma list hari ikintu nibuse ndi mu modoka hari umwana twahunganye nyine tuva mu shitinga arampamagaye gucya dusohotse mu rugo ndenda ngera no ku rusengero arambaza ngo ese nguze ibintu zose byabaye kuri wa munsi ndambwira ngo ndabyibuka tugenda twibukanya ariko hagati aho nicaye hano ngira nanze ngira rehe good wenze twariganye meme classe 5 primaire nungira n'urungano rwanje ya muri wa mugoroba wa munsi masaha 10 bakomeje kwandika message menshi ku mbuga twari kumwe ko turi batatu haza abagabo nyine bavuye mu nkambi baratubaza ngo ese ni ihe indi nzira itari yo guca hano mu nkambi twocamo kugira ngo tugere mu gishanga sinzani uko byageze nuko twabusubije gusa nabanyoro bavandimwe twari batatu batubaza ya ntekereza ko kuri uno munsi natwe mwari kwa mwamutwibuka ariko Imana tugire neza turi Imana ishimwe murakoze turibuka famille Muvange Simon Munezero Muvange Edouard Muvange Mama Muvange turibuka famille Maronko Kagigi Zera Maronko Nyambo Maronko Jeanne Maronko Shatse Maronko turibuka famille Serugarukira Antoine Nabitanga Serugarukira Nyantebuka Serugarukira turibuka famille Runagana Manase Runagana Catherine Runagana Mukobwa Runagana turibuka famille Gasungunu Tonia Gasungunu turibuka famille Gakiza Inyase Gakiza Bwana Emmanuel Gakizi Daniel Gakiza turibuka famille Kalala Nakiza Kalala Nezia Ngwabi Kalala turibuka famille Girabakunzi Rukanira Nyagobo Nyagakobwa Ngirabakunzi Bebe Ngirabakunzi turibuka famille Munyakuri Mukobwa Munyakuri turibuka famille Rugenza Murora Rugenza turibuka famille Ndagiro Odia Ndagiro turibuka famille Gasore Bunana Gasore turibuka famille Gahakanyi Kado Gahakanyi turibuka famille Gafita Nyamuvyeyi Gafita turibuka famille Suzi Nyamunezero Suzi turibuka famille Ruganza Kajeyi Ruganza turibuka famille Muzuri Ndayishimiye Muzuri turibuka famille Rushaka Nyamajana Rushaka turibuka famille Rugabo Nyangore Rugabo turibuka famille Kazingo Mombo Kazingo turibuka famille Sarihungu Nyamatungo Sarihungu turibuka famille Maria Sifa Maria turibuka famille Ndakanirwa Andre Ndakanirwa turibuka famille Rushemuka Ngombe Rushemuka turibuka famille Bizimana Kazingo Bizimana turibuka famille Nzungu Michel Nzungu turibuka famille Rusekeza
Gikwerere Rusekeza, turibuka famiye Nyantonesha, turibuka famiye Ruhumuriza, Nyakirindo Ruhumuriza, turibuka famiye Binyonyo, Afande Binyonyo, turibuka famiye Semuhoza, Kiseketi Rwigema, turibuka famiye Ndasarara, Mugiraneza Ndasarara, turibuka famiye Rwibagiza, Espoir Rwibagiza, turibuka famiye Musore, Zikama, Umukweri Michel, turibuka famiye Semuganya, Niyitanga Semuganya, turibuka famiye Sekabumba, Niyonkuru Sekabumba, Bembe community killing living in Banyamurenge, famille Nyapamba, Saidi Nyapamba, Bahati Nyapamba, famille Rulinda, Abwe Lulinda, famille Biamonea, Delphie Biamonea, famille Batubula, régime Batubula, famille Aochi, Leo Aochi, famille Bokeo, famille Belensi, Echa Belensi, famille Malukele, Lukele Walukele, famille Mambo, Angalisho Mambo, famille Sumali, Evariste Sumali, famille Kiza, Janete Kiza, famille Wisumbelo wa Isumbelo, famille Ndalo, Nalimalinge Ndalo. Murakoze. Aba basomye n'ubwoko twari twahunganye bw'ababembe batwiguze banga kuja muri shitingi abo bari barimo kuko nabo barahigwaga, nabo barapfushije abantu bagera kuri 23. Iyo mpamvu rero nabo tuza tubashira tubaha agaciro kuko hari ico bakoze. Reka mbasabe mwese tuve hasi. Dufate umunota umwe kugira ngo tubashe kwibuka abene data badusize kuri uriya munsi. Murakoze. Ushobora kwicara. Barakoze avuye gutanga ubuhamya bwoko bwacu, nagira ngo tubabwire ko nubwo abaduhekuye n'ubundi bagifashe inkota bakomeza kutugirira nabi, ariko tuzabaho, hari icyizere uko tuzabaho. Ndagira ngo nanone twakire ubuhamya bw'ubwicanyi bwabereye muri Kongo, turi buze kugezwaho na Jean Joel Bijende
ndetse hamwe na metere Munezero Wiri. Ubwo n'ubuhamya uraza kutugeza saa 8 zuzuye, kandi nze kubasaba kububahiriza kino gihe kugira ngo tuze gukomeza n'izindi gahunda nk'uko ziteganyijwe. Maze rero mumbabarire mbanze mbahereze pole bwoko bwacu mwese, pole cyane, mukomere kandi mwihangane. Kuba rescape bose abacikacumu bagatumba, komere kandi mwihangane. Kuvuga kumfu twagiye twicwa muri Kongo mu mwanya ungana n'iminota 10 ni ikintu kigoye cyane, ariko hamwe n'ibyo kubera yuko ariyo twahawe kandi ibyo ari zose bigomba kugerwaho, reka mbikore ku buryo nabitegetswe na gahunda. Kenshi nkunze kuvuga yuko impfu twagiye twicwa muri Kongo neza neza zisa n'impfu intumwa za Yesu zishwe. Impfu twishwe muri Kongo zirasa neza neza n'impfu intumwa za Yesu zishwe. Pereye mu kinyejana cya 16 ubwo umunyamurenge wa mbere yagaragaraga mu caje kwitwa Kongo, ntabwo ari cyo gihe yagezeyo, nicyo gihe yagaragariyeyo mu kinyejana cya 16. Abanditsi n'amareference birahari ni byinshi. Icyo gihe umunyamurenge ntiyisanze wenyine, yari kumwe n'andi moko babana amahoro yose, ariko ngo buce abazungu baraza babibura urwango rwananiwe kuranduka mu yandi moko. Icyo gihe abari abami bacu bababwira amagambo y'indekerane ndetse n'amagambo yimbitsemwo ubwanzi se cyangwa urwango, bababesha ndore ko umunyamurenge wa kera ndetse n'ubu ngubu w'imfura kubeshya n'ishyano ntibabigira rwose. Bamaze kubabesha abari abashefu de localité, abari abami bacu babivanwaho nabo bazungu, aho simpatinda muhazi cyane kuko mubizi kuko ni namwe byabayeho ubwoko bwacu bw'Abanyamurenge. Reka mvuge mu mfu nshobora kwibuka bijyanye n'umwanya twishwe. Twahambwe tubona, mvuze ngo twahambwe tubona, hari abantu benshi muzi. Ubu nyine wasaba na liste y'abantu 50 bayiguha, bahambwe babona, bagacukura umwobo, bakimba umwobo, bakanshiramo, bagapfukira. Izo mfu Abanyamurenge twarazipfuye, twarazishwe. Hara iyo nibuka mu Ibogobogo mu 1996 ndetse na Karemi 98, bagiye bafata abantu bakabashira mu masake, mu maguniya, mu mipfuka. Hari imipfuka nabonaga muri za Katanga kenshi, imipfuka miremire yaresha no kundeshya, bakayishiramo umuntu bagasona hejuru hariya, bamara bagafata ubwato bakabujana muri Tanganyika bakarekura babantu. Izo mfu twarazishwe. Nshuti zanjye mumbabarire, ni gihe cyabyo tugomba kubivuga, ariko kandi mu mitima yacu na nyuma y'uyu munsi ndibwira yuko umugabo wese, umubyeyi wese, urujuriko rwose, umuntu wese w'umunyamurenge ufite umutima nama ntabwo azayibagirwa bino bintu.
ndibuka Kinshasa imyaka igiye itandukana guhera muri afudele kugeza n'uyu munsi hari abagenda barenganirayo barazamurwa bakagezwa ku magorofa hejuru iriya bamara bakabatibura. Izo mfu twagiye tuzicwa. Ndibuka abantu benshi aba rescape bacu bavuye kubivuga kuko bo baranabyiboneye cyuro nishi, namwe mwagiye mubibona n'ahandi kuko iyo bo babibonye mu Gatumba. Abantu bagiye batwika kandi gutwikwa kuratandukanye. Abantu bo mu Gatumba bo bari kubashirwaho ama essence, ari inkomeri, ari umuzima bafashe bakamutwika agasha agashira mu maso ya Nations Unies, mu maso ya Congo, mu maso y'u Burundi. Mwumvishije ibigo bya gisirikare byari bizengurutse aho ngaho abantu bari kubicirwa. Ndibuka abanyamurenge benshi bagiye batwikwa n'amavuta bakamukaranga agasha agashira. Iyo tubivuga tubibwira bamwe mu bana bacu bahungiye ino aho twangariye, kubyumva no kubisobanukirwa biza bibagora, ariko ubwo ni ubuhamya bw'ibyo tuzi twiboneye. Hari abagiye batemagurwa ingingo, bakamuca ukuboko, bakamuca ukuguru, bakamuca ugutwi, bakamuca umutwe kugeza acikanye. Reka nohe gutinda aho ngaho. Intumwa zose ziriya zishe intumwa za Yesu, impfu ziriya zose zishwe n'intumwa za Yesu, nizo natwe abanyamurenge twishwe, kandi twicwa na leta yacu yoka turenganuye leta ya Kongo. Reka mvuge nihuta kubera yuko umwanya bampaye ni mutoya cyane. Mvuge ibihe bitanu gusa byabaye ku banyamurenge bari muri Katanga mu 1985. Abanyamurenge bisanze mu gihugu cyabo bisanzwe kuko ni igihugu karemano, ni igihugu kavukire cyabo. Bava Sud Kivu, ubwo hari habaye kwicwa kandi muri 68, 69, muri 70 nibwo bajabutse abambere amanama, baragiye ndetse bagira n'iminsi myinshi za Kalemi kugeza ubwo bageze za Manika, baza kugaruka za Bzura, ariho kenshi muza mwumva ijambo Bjura. Icyo gihe bakimara gushikayo muri 85, umugome wuzuye ubugome n'ubwicanyi witwa Karabe aravuga ngo aba bantu ngomba kubica, kandi nkabica bose rimwe, usigaye akangazwa ndetse akabura n'irengero. Aragenda aragarukaja muri Sud Kivu, ndore ko bari abene wacu ababembe ndetse n'abapfurero basa nkaho baza bakoreshwa na shitani. Azana ababembe barajabuka badusanga muri Katanga mu bwicanyi bwaje kwitwa Moba 1 na Moba 2. Abanyabyura barahanga barabyibuka, batera abanyabyura mu kubarimbura, kubatsemba no kubamaraho, ariko bakoresha intwari imwe gusa. Ubumwe bwabo bwarabaramiye, n'uyu munsi abacikacumu b'uwo munsi barahari. Nje mu 1989 ubwo bashakaga kutugira abashitsi, uwitwa Mukeba Mupanga, komisere sous régional, yaravuze ngo ubu bwoko ngomba kubugira ubushitsi, bakaba abashitsi muri iki gihugu, igihugu cacu, igihugu tutigeze dusaba, igihugu twahawe n'Imana. Uwo munsi aragenda aja ibukuru Kinshasa kwa Mubutu, aracengera, araza ncuro ya mbere, abigera ncuro ya kabiri, atwangisha abaturanyi twari duturanye abaruba n'abatabwa, batwica umunsi ku wundi, ariko ntitubatumaze. Uwo munsi kandi cyaturengeye ni ubumwe bw'abanyamurenge. Murabizi mw'abanyabyura mwe mwari muri iriya. Reka ngaruke ubwo bajaga mu rubanza. Kenshi iyo mbivuga nza nshimira bari abagabo
n'uyu munsi bakiri hariya mu buyobozi bwa Kinshasa, Bamoize Nyarugabo ndetse na Azarias Ruberwa, tibagiwe Mzee Gervin Ruboneka. Njyewe icyo gihe nari nkiri muto, ariko nari mfite ababyeyi bambwira byose. N'uyu munsi ndacyari kumwe nabo, bamwe muri bo. Bari abagabo bamwe bari za Lubumbashi, abandi bari bakiri n'abanyeshuri, barahaguruka bakorana na population y'Abanyabyura, baburana urubanza kubera yuko barenganaga, ariko kuri baratsinda, nubwo byadutwaye ibyacu inka magana ndetse n'ubuzima bwa benshi bwagendeyemo. 92 baravuga ngo noneho tubamarishe intwaro gakondo, intwaro zicira umuriro, kuko ziravuga hirya no hino bagatabaza. Ariko kandi nubwo banatabaza, nanone twiyambaje leta, kuko abo bakabatabaye ni leta, ariko kandi kubera yuko leta turi kumwe kubamara no kubamara. Ariko reka tubanze dukoreshe intwaro bita imiheto, imishari. Uyu mwaka baratwishe batunyaga ibyacu, ariko kandi cyaturamiye uwo munsi ni ubumwe bw'Abanyamurenge bari batuye muri Katanga. 96 haje icama k'ibindi byama byose, AFDL iza ari yo gukuraho mu butu Zaire, ariko ibibazo byari kubazwa mu butu ndetse na Kabila byabajijwe Abanyamurenge. N'uyu munsi y'umuntu yibaza icyo twaziraga wa munsi, by'ukuri uzubyibaza ukabitaho, kuko ntuzumenye ibyo tuzira, ariko hamwe n'ibyo tuzira uko twari, tuzira uko dusa. Ariko kandi wagaruka muri icyo kibazo ugasanga icyo kibazo kitari kubazwa uwo ari we wese, usibye Imana yaturemye, yatugize uko turi. Soza reka mvuge ku ngaruka byadusigiye. Twabaye impunzi hirya no hino, ari nabo bamwe bagiye kwicirwa Mugatumba. Tanzania mu myaka nk'ibiri 3 ishize mwumvishije imiryango yatwiswe irashira. Mu Rwanda mwarabyumvishije. Hano turi mu guhohoterwa umunsi ku wundi. Ikizaturamira nshuti zanjye mpange nangarukaho ni ubumwe bwacu, kandi twese duhagurutse ku bumwe. Nari mvuze ati nsoza, akamaro ko kwibuka gakubiye mu magambo 3. Sero n'uburyo mjumva. Ikintu cya mbere nabonye bakigize teme y'uyu munsi, twibuka duharanira ubutabera. Icyo ni ikintu cya mbere. Ikintu cya kabiri ni ukwiha agaciro twebwe ubwacu tukiriho. Ikintu cya gatatu ni uguha agaciro abacu bishwe. Maze nari mvuze ati nsoza nako nsubika, ndasaba ko mwakomeza ubumwe bwanyu, ndasaba ko mwakwibuka ko ariyo ntwaro yonyine ihora idutsindishiriza. Ahasigaye mukomere kandi mugira amahoro. Arakoze umuvandimwe Joel. Nanje mbere yo kugira icyo mvuga mbanje kwihanganisha abarescape bo Mugatumba, babwira ngo mukomere kandi